Ndereba wa turere no ĩrĩa irakuĩte mũrigo wa mabuku ma kĩrĩkanĩro gũtwara bũrũri-inĩ wa Uganda arekorire haceke thutha wa ngari yake gũtharĩkĩrwo nĩ aikari maraihũirwo nĩ matũkũya na kũmĩmundia mwaki thutha wa kuhahithia ndereba kwa ihinda mwena wa Kihoto Naivasha. Kupiga gari reverse ili niweze kugeuka, lakini kwa sababu nimebeba mzigo sikuweza kugeuka. Hao vijana wakanitoa ndani ya gari, wakanichukua simu, wakanichukua jacket ilikuwa nayo na viatu. Wakaniambia tupe pesa tukuokoe. Nikamwambia sina pesa. Lakini basi ile simu niliwapatia wakazubaa nayo nikaanza mwendo kukimbia. Ilikuwa imebeba Biblia ambazo hizi Biblia ni za Mungu. Mungu amekataza hii Biblia zichomeke. Gari imechomeka kutoka hapa kurudi nyuma hakujachomeka kwenye kubeba Biblia. Ifai hata kama ni siasa, vijana wadogo wanaharibu mali ya mtu. Hii ni ukosefu wa nidhamu. Sasa wangepata maisha huyu waharibu mali na maisha ya mtu. Kiukweli serikali ya Kenya na county, tafadhali, hata rais wetu wa Kenya, tafadhali watupigane. Ndogamano ĩno ĩraumanire na kĩranĩro kĩa gavana wa kaunti ĩno Susan Kihika kwaga kũhingio gĩa kũmahe mbeca na mũthia hathara ĩrarĩkĩrĩra gũcinwo kwa ngari igĩrĩ. Zaidi ya yote haya yanaletwa na wanasiasa, kwa sababu wanasiasa wanakuja hapa Kyoto. Mtu anakuja badala ya kuja wakati mnafaa, anakuja kama amechelewa. Hizi ni hasira za vijana ambao walikuwa wameahidiwa pesa wakakosa kupewa pesa. Sababu kubwa ni hiyo. Kwa hivyo tunailaani hii. Ngari ĩno ĩrĩa nĩ njerũ ya kaunti ya Naikuru nayo ĩcinĩtwo ĩgĩkwĩrwo kũgũtha mũndũ o hĩndĩ ya njikaikanio ici kũrĩa ĩratanyĩtwo gũtungatĩra mũingĩ wa mwena wa Naivasha. Rĩu rĩtana nĩ rĩikĩtio kũrĩa atongoria kũigĩrĩrĩka makĩria hoka nĩ ũgai wa mbeca kũrĩ mũingĩ makĩũrio gũtabanagia mĩhang'o ĩno mahinda marĩa magĩrĩire na waragania nĩguo kũnyihia hathara iria ciumanaga na tabarĩra ici kwaga kũgacĩra. Na ukiahidi kitu wacha kupea vijana pesa usiku. Vijana wapewe pesa, kama ni pesa wanapewa wakati unafaa mchana, kila mtu akiona. Na hiyo tumeilaani. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waithĩra Nduati wa Mwangi.